is Malaysia, a nation of pride, culture and viral stories. Pernah tak kita terfikir, apa yang buat orang luar terdiam? Bukan kerana bangunan tinggi, bukan kerana teknologi canggih, tetapi kerana cara manusia biasa berkelakuan? Bayangkan seorang pelancong berdiri di platform MRT Malaysia. Dia datang dengan jangkaan rendah. Dalam fikirannya, pengangkutan awam di Asia Tenggara mesti sesak, bising, berebut dan kelam kabut. Tetapi saat pintu tren terbuka, sesuatu yang tak pernah dia lihat berlaku. Tiada jeritan, tiada tolak-menolak, tiada siapa berebut masuk. Sebaliknya, semua berdiri kemas di tepi, memberi laluan, menunggu dengan sabar. Wajah orang luar itu berubah, dari biasa kepada hairan. Ini betul-betul Malaysia ke? Soalan itu bermain di kepalanya. Di dalam tren pula, suasana sunyi yang menenangkan. Orang bercakap perlahan, telefon digunakan tanpa bunyi. Tiada drama, tiada kekecohan. Dan ketika seorang warga emas melangkah masuk, tanpa diminta, tanpa papan tanda berbunyi, seorang anak muda terus bangun dan menghulurkan tempat duduk. Di situlah orang luar mula sedar, Malaysia mungkin negara kecil, tetapi budayanya besar. One of the other reasons why I love Malaysia is because the train stations in Malaysia are very, very clean. Whether you take the MRT, LRT or commuter, it's clean. You don't see any graffitis anywhere. It's beautiful. If you go to France, it smells pee and there is graffitis everywhere and people do not take care of it. Go Malaysia. Disiplin senyap yang mengejutkan. Perkara pertama yang paling mengejutkan orang luar bila naik MRT Malaysia ialah disiplin tanpa paksaan. Tiada polis berdiri di setiap pintu. Tiada pengawal menjerit memberi arahan. Namun semua orang tahu apa yang patut dibuat. Beratur bukan kerana takut saman. Diam bukan kerana dipaksa. Memberi laluan bukan kerana mahu dipuji. Ia berlaku secara semula jadi. Bagi orang luar, ini sesuatu yang pelik. Di banyak negara maju sekalipun, kesopanan sering wujud hanya bila ada pengawasan. Tetapi di Malaysia, disiplin itu hidup walaupun tiada siapa melihat. Orang tidak makan walaupun lapar, tidak minum walaupun haus, tidak membuat bising walaupun bersama rakan. Kerana ada satu kesedaran bersama, ini ruang awam, kita jaga sama-sama. Orang luar melihat ini sebagai satu bentuk kematangan sosial, bukan kemewahan, bukan kekayaan, tetapi nilai. Mereka mula sedar, budaya bukan diajar melalui papan tanda sahaja, tetapi melalui contoh harian. Dan contoh itu datang daripada rakyat biasa. We're about to take the MRT into Kuala Lumpur, so we thought we'd take you along with us, show you the differences between the MRT and the London Underground. So you can't use ordinary contactless, but you can buy your ticket from one of these machines, or you can get yourself a touch and go card. So you get given a little token, and you tap it on. This bit is for women only, so no men allowed. So you can stand there, and I've got all these seats to sit on. They also have these screens, so it makes it a lot easier to navigate your way around compared to London. The MRT is also a driverless system, which means that you don't have to worry about the drivers going on strike every other week. There is no need to mind the gap here, because there is no gap. And what's even better is that there are barriers that prevent you from falling onto the platform. Yeah, it's much safer. Last thing to do, Token through the slot. and now we go. MRT in Malaysia, so much cleaner, so much tidier than London Underground. And it has aircon. What do we pay? 50p each? It's amazing. So much better. London needs to up its game. Hormat manusia, bukan status. Perkara kedua yang benar-benar menyentuh hati orang luar ialah rasa hormat tanpa mengira siapa. Di MRT Malaysia, seorang eksekutif berpakaian kemas boleh berdiri memberi tempat duduk kepada seorang makcik yang sederhana. Tiada ego. Tiada rasa aku lebih penting. Apabila ibu mengandung masuk, orang bangun. Apabila OKU naik, ruang dibuka. Bukan kerana kamera, bukan kerana viral, tetapi kerana rasa empati. Orang luar mula bandingkan dengan negara mereka, di mana orang pura-pura tidur, pandang telefon, atau buat tak nampak. Di Malaysia, tindakan kecil ini berlaku dengan ikhlas. Dan yang paling mengejutkan, semua ini berlaku dalam masyarakat berbilang kaum. Berbeza bahasa, berbeza agama, berbeza latar belakang. Namun apabila berada dalam tren yang sama, semua berkongsi satu nilai, hormat sesama manusia. Di situlah orang luar faham. Perpaduan bukan slogan,
Ia perbuatan kecil yang berulang setiap hari. I was going to meet up with one of my Malaysian brothers today, and I finally got to ride the train, y'all. The train here is so organized. And excuse me, this is the MRT, because they have like the MRT. You all have like 6 ways to get around train-wise. But guys, it's so organized. It was not crowded at all. It felt so safe. There was no question on where to get where you're going. There was people there to help an information desk. I mean, this is a world-class railway system here. They have like a monorail. They have an MRT. They have, oh my goodness. You know what? I'm going to just leave all that specific stuff out the way. But let me tell you, if you need to get around and you don't have a car here, don't you worry. This train system is absolutely user-friendly, easy to use, very safe. I mean, what else can I say? I mean, you guys see the videos here. It's very clean, a very affordable, extremely affordable. You're gonna get where you're going really fast. And I'm really serious when I say that, man. I'm so impressed. Malaysia, I am so freaking impressed. Seriously, like I really love this place. I can't say it enough. Magda and I, we was riding the train. She was so comfortable and so free riding the train. I was going to meet up with one of my Malaysian. Budaya naik MRT di Malaysia bukan sesuatu yang kita banggakan setiap hari. Kerana bagi kita, ia perkara biasa. Tetapi bagi orang luar, ia adalah sesuatu yang luar biasa. Ia mengajar satu perkara penting. Negara tidak dinilai melalui bangunan tertinggi, tetapi melalui sikap rakyatnya. Malaysia mungkin tidak sempurna. Kita ada masalah. Kita ada kekurangan. Namun dalam ruang kecil bernama MERT, kita menunjukkan versi terbaik diri kita. Tenang, beradab, berperi kemanusiaan. Dan itulah sebabnya, ramai orang luar pulang dengan satu cerita. Malaysia bukan sekadar tempat yang mudah didiami, tetapi tempat yang buat manusia rasa dihormati. Jika anda bangga dengan budaya ini, kongsikan video ini, biar dunia tahu. Kehebatan Malaysia kadang-kadang hanya sejauh satu perjalanan MERT. Malaysia, I don't need you to be a first world country, but I wish that there will be a public transport system which is convenient and reliable so that I can visit the city on foot. Let me tell you this one thing, the public transportation system of KL is one of the best in the whole world. I have seen the public transport system of Germany and the trains are never on time. If you want to talk about the public transportation system and subway of New York's, which is so dirty and unhygienic, and if you want to compare it to Singapore, trust me, you're going to find those privileged Chinese uncles or aunties on those MRTs and LRTs, which are going to ruin your day. And you know what I'm talking about, right? So as somebody who came from a third world country, you guys are already living a dream. So just be a little grateful.